Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasinjuk kirang basnong Ribhoi District hapo kajingalam jong Presiden uba PB Sliang hakakar artri ukalalingkon araja apun rio. Kalalay ban pinsngaw how Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Abhilash Baranwal. Halo ka jingbam pat pelat pisah bai thiet tiar nakabenta ki kambala dep pentre yaga scheme Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme. Dalor kata ka sinjuk la pinsngaw ru how Deputy Commissioner halo ka jing jong ki pajba hakabay day yaga jing pentre kam yaga scheme GJM hamalang kisnong. Nomor bagi pajba kempat yo ya ke umbam umdi ban betha ya ke National Highway Authority of India bahkan selano ya ke hinyau tuli ki foot overbridge Ribhoi District hakane ke juga sengi ke senjuk la lai ru banyak gendu ya Superintendent of Police ke Ribhoi District dak ke jingkar pahat ban perking ki kali ki ban khanyaan bat kumjung ru ban ai ke jingi trailang la ke benta banyak kun persha yo drop bat ki ki comes new hapo ke tem Ribhoi bat klan shu ya ki Village Defense Party. Nakaliang jong sunjuk ki Rang Basnong Ribhoi District matagasngi hat arterik Brai Bingkong araja arpenriu gidap ta kejing dokumen akaban nakaliang jong sunjuk giliyo banwan budin ye ki kam ki ba nang sak pending ki ba mention snap ni ladap ban bu ki jingtho sya SP office hakabide bat ka ki jingja ki basusi baja lang bau di usurok nadu napo jorobat adu umyam di daga jing simkhia jong ki ngisoban ai kube shibun ya ka Police Department kabala simkia nak bentaban le ya ke checking nak benta kali hamta migini ki ba dikiat ak por banyak kali badlang ba jing simkia jing Police Department ngili bakal yarap sisa hak bakal aduna kan ke jingyap lang ba jing ja accident hak ni ka surok ka ba ngili ba hapor Ribhoi District nak por ki bubun ki mensim kilo duai ilang ba jing simkia ka jungki kalau duna kini ki khidiat banai hadin ba kalian jong ka Police Department kala sim ya ka kam di ke ka ba nakalian juga senjuk di don ni ka ban penpau ta kasgi kalong hakawi pat ka bentang yu ba ka jingjot jong uni usrok nadu napo umyam hadu jerabat ka deilang ba ka jing yat jong gini kali ki bakit palat put ka ba nakalian juga senjuk ngadep pendia keren menta bat USP jong ka Ribhoi District hakaba nakalian jong ulah kular ban simkhai ka ni bat ho ya ka jingisha gumbale keren ka meeting kamde ke benta jong ka Police Department ban page ban check ne ke jong ka Transport Department nak benta ban page ya kan dia ke jingkit khia jong ni ki kali ki bakit palat put ti nakaliang jong ngi penpau ba nang ni sekmat nakaliang jong ka Transport Department bat ka Police Department ru kin le ka badai khamtam ka badai ban tek lakam ki kali ki ba kit palat put namar ba ngi ba kan ka gitrok ki bakit mar kala long syaba palat liam ka ba kabu jong ma yeki arsaka bat ki kaliret ki ba bot na kadien jongki bat khamtam ru ka ba punjot ya kani surok silenter na du umyam hadup jerabat ti ka ba arpat ka ba nakaliang jong kesunjuk liu banyakan mentakasngi bat Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District kalau hakabide bat gidon katuk ni tili kisinong ki ba kani ka Jal Jivan Mission kim trek kam tikna hakaba nakaliang jong ki bubun kisinong ngilayo e ka complain kilapan pau ba kani ka yu tang ya kapai tai ki pai ki ba poi kisinong jongki kat ba ka pat kamsem lapoi kumbala kami identi kumbala penmang leng baka department PHE department di nakaliang jong ka sunjuk kirang basnong ilabu ko jing tho sa UDC di nakaliang jong UDC rangkat baka sunjuk li singi sa penbek hakawe ke singi nak benta ban dek page ikat ni sinong ki bangilio e complain debat sakawe pat ka bangilio e ka ban keren hakawe de bat kani ka jing penslam jong ka sorkar ban siu ya kani ka material seki vendor ka ban nakaliang jong ki nakaliang jong kisnong kalabu jeng ban penyak sakmat kamtam lili kumung yu menta ba kani ka MGNRGA kelapan kala kerteng tinggi tip ke ban jayo lese kutu ka bay material ka bangiladap ban treru yo nginum yo show tinggi ya keren baru DC menta kasni ka ban nakaliang jong ula ai ke insuran ba lakum kin pendep no hapo jong uni financial year kanang ba kikam ki wede bat ka ini ka MGNRGA ki vendor kinam kata bat ki VEC kin yo ka ban pentre sya yi kam ki bede bat kene ke jing tre bela job card hakisnong kita go jugi kita gide gimat ki banakal yang juga sunjuk li ke ban keren hapo SP office bat DC office bentar kasi ka ngimi ilti ba kadang diru kasin ke banangkong jong kene kasnam aja arpendiu dingi kimi ilti ba kini ke jing ya keren go jungi bat ka bakhadu ka bangilio ke ban penken mauru ka bede bat kini ki foot over bridge ka banakal yang jong ka nahai kala dep ban sanction neutli hapo Ribhoi District bat kumbang ilio ban yaken bat DC mtakasngi ula penpau ban kaliang jong nahai
kila hapok ujung kini ki kendiat sengi ken seyok ke ban sedang no ekakam ban ngi kembe lenti ban kali jong sunjuk inang ye budin bahkan ni kakam kan urlong no sisa ban ngi i aba kata ka jing sengan ke de ka khmat na ka mata ki pai ba jong ka ni ka dong ka than ke jungi kita ki de ki mat ki bangli abani keren na kali yang jong sunjuk harkat bat kini ki nong yelam ki balawan mata si kuble sibun kuble sejar ngo